nongere ngushimire byimaze wowe Kabera Fils Fidel udoye umwanya ngo twinjire muri ibinyamakuru nawe uduteze amatwi rero unadukurikiye kuri YouTube. Nizera ko ukomeje kugenda ugubwa neza. Tukaba twinjire rero mu mwanya wahariwe ibinyamakuru, n'umwanya abandi bita mu gihe cy'umureti nyine, ariko manze nkubwire kuri Kakababa. Kakababa rero ni babandi bahagarariye uruganda rwa Dongfeng hano mu Rwanda, rero baduha amahirwe kwitungira imodoka za hybrid 0 km nziza kabisa, nshyashya zimeze neza zikomeye. Baragwa garanti imyaka 5, serivisi y'umwaka wose ku buntu, ubwishingizi bwa touriste umwaka wose na Mua Insurance Rwanda. Hanyuma rero akarusho nuko imodoka za Kakababa zitajya zangiza ikirere kuko zifite moteri zigezweho za Euro 6 standard zitohereza ibyuka bihumanya mu kirere. Mua Insurance Rwanda rero ikabikora muri uyu mujyi wa Kigali rero muri Pension Plaza, ari mu igorofa rya mbere, bakora amasaha 24 iminsi 7 yose. Wabahamagara kuri 23 ariko bagira n'umustafu wabo rero kuri office za Kakababa, bagahita bagufashiriza aho ngaho kimara kugura imodoka yawe. Ikindi nakubwira nuko Kakababa yo ikora mu Kanogo iruhande neza rwa Sawa City. Hanyuma rero bakaba banafite n'imodoka nshyashya nziza cyane zikora taxi zikoresha amashanyarazi. Nibyandi bava ni brand new electric taxis. Abaro bahamagaye ku murongo utishyurwa 66 twinjiye muri amakuru yasohotse imitangazamakuru ya Dute Dura mu gihugu cy'Ubushinwa. Abamaze gukora izuba rero rizajya ricanira igihugu cyabo gusa. Ni hundi kubona guca amakuru Rubanda Kadomora batubwira ko igihugu cy'Ubushinwa cyakoze izuba rizajya ricanira igihugu cyabo gusa. Abakaba rero bateganya ko hazongerwa amasaha y'akazi akava ku masaha 13 akagera ku masaha 28 mu rwego rwo kongera ubukungu bw'igihugu cyabo. Babise ko Abashinwa n'ubundi basanzwe ari abakozi. Iri zuba rero Ubushinwa bwakoze ngo rizajya rirasa ku mugoroba rikarenga mu gitondo mu gihe izuba risanzwe rizaba rirashe. Iri zuba kandi rifite ubushobozi bwo guhindura umwijima ukavamo umucyo. Ibi rero Ubushinwa bubigezeho nyuma yaho ngo bwari bumaze kugerageza iri zuba ry'irikorano inshuro 2 zose, bakaza gusanga rikora neza nta kibazo rifite. Hano ku bijyanye n'umurimo, umunyamakuru twibutsa ko Ubushinwa butanga hafi 32% by'umusaruro w'inganda ku isi. Bakaba bizeye ko iri zuba ry'irikorano rizabafasha kongera umusaruro ukagera byibuze kuri 70%. Inkuru isanzwe ku kinyamakuru Rubanda Kadomora. Ni nawe urasanga umuntu wo mu gihugu cya Tanzania ngo wibye amashiringi arenga miliyoni 7. Hanyuma rero bakamufata yagiye kuyatangamo inkwano. Hagati umugabo wahobeye chancelier w'Ubudage yaciye miliyoni 7 bare mu Manyarwanda. Nageze ku cyamakuru igihe akadomo.com. Umugabo mu Budage waciye 5,500 by'amadolari y'Amerika narenga miliyoni 7 rero azira kwinjira mu murongo w'imodoka zari zitwaye chancelier w'iki gihugu Olaf Scholz, ndetse ngo bikarangira amuhobeye. Ni icyemezo cyatangajwe kuwa kabiri tariki 15 Mata 2025 n'ejo bundi. Gusa ibi byabaye muri 2023. Muri Gicurasi 2023 nibwo uyu mugabo wari utwaye imodoka yo mu bwoko bwa Audi y'umukara ayinjiye mu modoka zari zerekeje chancelier y'Ubudage Olaf Scholz Frankfurt yari nyine mu mujyi rwagati. Abwize imodoka zari zigeze ku kibuga cy'indege cyo muri uyu mujyi. Uyu mugabo yavuye mu modoka ye asuza Scholz ndetse aranamuhobera cyane, gusa yahise atabwa muri yombi na polisi. Ubwagezaga mu rukiko rero bamugezaga mu rukiko, uyu mugabo yavuze ko yinjiye mu murongo w'imodoka zari zerekeje Scholz kubw'amakosa kuko yari amaze iminsi 2 afatiye ikiyobyabwenge cya kokayine ndetse yirirwa mu birori bidashira. Urukiko rwaje kumuhamya icyaha cyo gutwara imodoka yanyoye ibisindisha no guca hatemewe, ahanishwa gutanga mande yarenga miliyoni 7 bare mu Manyarwanda, ndetse abuzwa gutwara imodoka mu gihe cy'imyaka 2 yose. Tukiri kuri cyamakuru cy'akadomo.com, reka twerekeze kwa Zelensky rero wuti nabi intumwa ya Trump. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yuti nabi Steve Witkoff usanzwe ari intumwa yihariye ya Perezida Donald Trump, amubwira ko nta burenganzira afite bwo kuganira ku makimbirane ashingiye ku butaka ari hagati ya Ukraine n'igihugu cy'Uburusiya. Ni ingingo Perezida Zelensky yagarutseho nyuma yo kubazwa n'umunyamakuru icyo avuga ku magambo ya Witkoff wagaragaje ko amasezerano y'amahoro hagati ya Ukraine n'Uburusiya ashingiye ku duce 5. Zelensky agira ati Ukraine ni igihugu gifite ubusugire kandi ibyo bice byose ni ibya Ukraine yunze ubumwe
kubw'ibyo abaturage ba Ukraine nibo bonyine bafite uburenganzira bwo kuganira ku butaka bw'igihugu cyabo. Yakomeje avuga ko kwemera igice icyo ari cyo cyose cyahoze kuri Ukraine nk'ubutaka bw'Uburusiya ari umurongo utukura udakwiriye kurengwa. Hagati mu cyumweru cy'intumwa yihariye ya Trump, Witkoff yagiranye ibiganiro na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin kurangiza iyi ntambara imaze imyaka 3. Nyuma y'ibi biganiro, Witkoff yatangaje ko amasezerano y'amahoro hagati ya Ukraine n'Uburusiya azasaba kwemera ko uduce twa Crimea, Donetsk, Lugansk, Kherson ndetse na Zaporizhia twahoze ari twa Ukraine twahinduka utw'Uburusiya ngo bakabyemera gutyo. Aya magambo rero ya Witkoff niyo yarakaje bikomeye cyane Perezida Zelensky, amubwira ko nta burenganzira afite bwo kuganira ku butaka bw'igihugu kitari icye, avuga ko Ukraine ari igihugu kigenga atari igihugu cy'Abanyamerika. Hanyuma tugiye guca amakuru Kigali Today. Baratubwira ko uyu witwa Humala wayoboye Peru n'umugore we ngo bakatiwe gufunga imyaka 15. Wahoze ari perezida wa Peru Ollanta Humala n'umugore we bakatiwe n'urukiko rwo mu murwa mukuru Lima igihano cyo gufungwa imyaka 15 nyuma yo guhamwa n'icyaha cyo kwemera amafaranga yatanzwe na sosiyete y'ubwubatsi yo muri Brazil atanzwe mu buryo bunyuranije n'amategeko, hanyuma agakoreshwa mu bikorwa byo kwiyamamaza kwa Humala hari mu 2006 ndetse no mu 2012. Umugore wa Ollanta Humala yitwa Nadine Heredia ndetse ngo banafatanije gushinga ishyaka ryiswe Parti Nationaliste, nawe yahamwe n'icyaha cyiyeza ndonke ahanishwa gufunga imyaka 15 kimwe n'umugabo we. Nadine Heredia we ngo yamaze guhabwa ubuhungiro mu gihugu cya Brazil nk'uko byemejwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Peru. Mu rubanza rwari rumaze imyaka isaga 3, abashinjacyaha bari basabye ko Ollanta Humala yahanishwa gufungwa imyaka 20 muri gereza, naho umugore we Heredia agahanishwa gufunga imyaka 26 n'igice. Ollanta Humala yakurikiye urubanza ndetse n'umwanzuro warwo ufatwa hibereye, ariko umugore we yarukurikiranye mu buryo bw'ikoranabuhanga kuko yibereye mu kindi gihugu. Aya ni amakuru yasohotse mu bitangazamakuru bitandukanye rero. Ifizi twageze mu gihugu cya Kongo Kinshasa rero ngo byibuze abasirikare 17 b'igihugu cy'u Burundi baguye mu mirwano y'abahuje na Twirwaneho. Ni ikinyamakuru bwiza.com cyanditse iyi nkuru kigira kiti nibura abasirikare 17 b'Abarundi bafatanya na FARDC biciwe mu mirwano ikaze y'abahuje n'abarwanyi ba Twirwaneho ni muri teritwari ya Fizi mu ntara Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ingabo z'u Burundi zikorera mu burasirazuba bwa Kongo zirimo kwishyura ikiguzi kiri hejuru muri aya makimbirane yo mu karere karimo ibibazo bikomeye cyane nk'uko umunyamakuru yabyanditse. Imirwano ikaze yabaye kuwa gatandatu rero ushize hagati y'ingabo z'u Burundi zifatanije na FARDC na Mayimayi Biloze Bishambuke ndetse n'abarwanyi bo mu mutwe witwaje intwaro wa Twirwaneho ugizwe n'abanyamurenge mu duce twa Rugezi ndetse na Kabanju muri teritwari ya Fizi nk'uko byatangajwe n'umurwanyi wa Twirwaneho wavuganye n'ikinyamakuru SOS Media Burundi agira ati byibuze abasirikare 17 b'Abarundi biciwe muri iyi mirwano. Amazina ntabwo yatangajwe ngo kubw'umutekano we, aho yagize ati hari abasirikare benshi b'Abarundi bapfire mu mirwano, twafashe umwe muri bo hamwe na radio n'imbunda zabo. Nk'uko amakuru aturuka muri ako gace bivuga, abasirikare benshi b'Abarundi ngo bagaragaye mu mujyi wa Baraka abitegura gusubira mu Burundi banyuze mu kiyaga cya Tanganyika. Bamwe mu basirikare bishwe bikavuga ko baturutse mu mudugudu wa Babengwa aho bakoreraga bafatanije na Mayimayi ya Kutumba. Ni ikinyamakuru bwiza.com nacyo kitubwira ko muri Kivu y'Amajyepfo imirwano ikaze yahuje M23 na Wazalendo mu gace ka Kabamba. Abatuga ko ku munsi w'ejo kwa gatatu mu gitondo cya karekare imirwano yubuye hagati y'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo n'inyeshyamba za AFC M23 mu gace ka Kabamba mu majyaruguru y'ahitwa Irambi Katana mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Amakuru aturuka muri ako gace avuga ko imirwano yatangira hitwa Irambo yakwirakwiye mu centre y'ubucuruzi ya Kabamba iherereye ku mupaka uza teritwari ya Kabare ndetse na Kalehe. Ku isaha ya saa 5 za mu gitondo kuwa gatatu rero tariki ya 16 Mata 2025 nk'uko byashyizwe hanze n'ikinyamakuru Actualité Akadomo City, urusaku rw'amasasu rwari rugikomeza kumvikana mu mpande nyinshi bituma ibintu biba akajagari kubera ubukana bw'imirwano. Bakavuga ko rero kugeza ku mugoroba w'ejo ngo ibintu utashobora kumenya ugenzura agace ka Kabamba. Inzego zibanze n'inzego z'umutekano nabyo ngo ntacyo ngo biratangaza, kandi ibyavuye muri iyo mirwano ntabwo byatangajwe. Abaturage b'abasivile bakaba baryamiye amajanja mu gihe imirwano ikomeje gufata indi ntera.
muri Afrika y'Epfo umupasiteri w'umunyamerika washimutiwe mu rusengero ngo yabohojwe mu gikorwa cyiciyemo abantu batatu. Nubundi nagarutse ku kinyamakuru bwiza.com kitubwira ko igipolisi cyatangaje ko umupasiteri w'umunyamerika washimuswe n'abantu bitwaje imbunda bamusanze mu rusengero muri Afrika y'Epfo mu cyumweru gishize yaje kurokorwa nyuma yo kurasana guhambaye kwaguyemo abantu batatu. Ni ku mugoroba ku wa kabiri rero John Sullivan bamusanze nta nkomyi mu mujyi wa Gbera muri Cape y'Iburasirazuba, agace umugabo w'imyaka 45 yashimutiwemo kuva kwa kane w'icyumweru gishize. Nta bisobanuro birambuye kubashimuse uyu muntu bibakekwaho kuba nyine bari bamuzi neza, bazi neza n'ibijyanye n'urujya n'uruza rw'umuryango we. Nk'uko imibare ya polisi bigaragaza mu myaka 10 ishize muri Afrika y'Epfo ibikorwa byo gushimuta abantu byariyongereye ku rugero rwo hejuru cyane, ngo babarira kuri 264%. Abashimuse Sullivan bari basabye ingurane bituma polisi b'indashyikirwa b'Afrika y'Epfo bo mu twizwi nka Hawks binjira mu gikorwa cyo kumubohoza. Mwitangazo yashizwe hanze rero mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu rero bwari ku munsi w'ejo, uyu mutwe udasanzwe wa Hawks wavuze ko Sullivan yarokowe nyuma y'amakuru y'iperereza yagenzuwe, bituma hategurwa itsinda ry'ukuri ry'ahantu hari havumbuye ko barushimusi bamuhishe. Umuvugizi w'uyu mutwe wa Hawks witwa Avele Fumba akaba yavuze ko ubwo abapolisi begeraga inzu bari bihishemo abakekwa bagerageje guhungira mu modoka bagenda barasa. Fumba agira ati rwose abapolisi basubije mu buryo batojwe, bituma bakurasana kwimbitse aho abantu batatu bamenyekanye nk'abakekwa bakomeretse bikabije, ibikomere bikaba byabaviriyemo urupfu. Gusa byarangiye umutwe wa Hawks wahoje pasiteri. Tukivuga ku bantu bapfa rero reka dusimbukira none mu gihugu cya Kongo Kinshasa, ngo abantu benshi baguye mu mpanuka y'ubwato bwafashwe n'inkongi y'umuriro. Abava kwa kabiri ushize tariki ya 15 Mata 2025 rero abantu benshi barapfuye nyuma y'inkongi y'umuriro yibasiye ubwato bunini cyane bwitwa HB Kokolo ku ruzi rwa Kongo. Amakuru aturuka muri ako gace akavuga ko aya makuba yabaye ku mugoroba hafi y'umujyi wa Nganda Kinshasa, mu gihe ubwato bwakoraga urugendo hagati y'icyambu cya Bolenge mu ntara ya Equateur n'umudugudu wa Ngbondo. Senateur Jean Paul Boketu Bofili watowe muri Equateur yababajwe cyane n'iyi mpanuka y'ubundi bwato, adatanze imibare nyayo y'abapfuye. Junior Bompongo umunyapolitiko muri ako gace ashimangira ko hakenewe igisubizo cy'inzego cyihuse, agira ati ibyago bibiri byabereye mu karere kamwe mu minsi mike, hazagomba gutamba ubuzima bungahe mbere y'uko hafatwa ingamba zifatika. Yamaganye ubufatanyacyaha mu gutererana abaturage kw'abayobozi, kurenza urugero mu gupakira amato, kutagira amakoti arinda kuruhama ndetse no kutagira kigenzura nubwo hatanzwe amasezerano menshi. Nyirinzu yishe umupangayi bapfuye amafaranga y'inzu. Polisi yo mu gihugu cya Zimbabwe irimo gushakisha umugabo witwa Crispin Marara ukekwaho kwica umupangayi we nyuma yo kumuhata ibibazo no kumukubita zira amafaranga y'ubukode atabashe kugeza kuri nyirayo. Ibi byabereye mu gace ka Zengeza aho Marara bivuga ko yakoranye n'abandi bantu bane bakagirira nabi witwa Tendai Nenguwo w'imyaka 38 bamushinja kurya amafaranga ya Marara. Nkuko polisi harari bitangaza ikibazo cyaturutse ku mafaranga arenga 600 bivuga ko Tendai yari yakusanije ku bandi bapangayi batuye mu nzu y'umuryango wa Marara ariko ntiyashyikirizwa nyirayo ahubwo ayakoresha mu nyungu ze bwite. Umuvugizi wa polisi y'intara ya Harare Inspector Lukmo Chakanza ayemeza iby'uru rupfu agira ati turimo gukora iperereza ku rupfu rw'umugabo wapfiriye mu bitaro nyuma yo gukubitwa azira amafaranga bivuga ko yakoresheje ataraye. Tujya ku cyamakuru musekereka turebe kuri ubutumwa Minisitiri w'Ingabo yageneye ubutumwa bw'abarota gutera u Rwanda. Minisitiri w'Ingabo z'u Rwanda Juvenal Marisa Mundarika babwiye abagifite ibitekerezo byo gutera u Rwanda no kurusubiza mu icuraburindi ko batazabigeraho, avuga ko uwo mugambi usa n'inzozi batazigera bakabya. Yabigarutseho ku itariki ya 15 Mata 2025 rero ahareje bundi ubwo hibukwaga abatutsi biciye mu cyahoze ari Cour d'appel de Ruhengeri anabashugunwe mu mugezi wa Mukungwa mu karere ka Musanze rero nkuko tubibona hano ku kinyamakuru Umuseke. Batubwira ko Minisitiri w'Ingabo rero Juvenal Marisa Munda
yavuze ko kwibuka biha abanyarwanda bose imbaraga zo kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside, abahakana ndetse n'abapfobya jenoside yakorewe abatutsi. Yagarutse ku bategura umugambi wo gutera igihugu cy'u Rwanda ndetse no guhungabanya ubuyobozi bw'itorero n'abaturage ko ibyo bapanga batazigera babigeraho. Agira ati abayobozi babo mu bushishozi buke bakirata bavuga ko ngo bazabigeraho, kurota ko bazasubiza u Rwanda mu icuraburindi ni inzozi mbi batazigera bakabya. Yavuze ko hakiri abagaragaza ingengabitekerezo ya jenoside haba mu gihugu imbere bibasira abarokotse ndetse no hanze ngo bakayikwirakwiza ku mbuga nkoranyambaga bahakana jenoside yakorewe abatutsi. Agira ati abarokotse jenoside yakorewe abatutsi muhumure kuko umucyo watashye mu gihugu cyacu, icuraburindi ryararangiye kandi umwijima ntuzongera gutaha mu gihugu cy'u Rwanda ukundi. Agatonga Igicumbi bari mu nsinzi yo kuza mu turere twa mbere twarwanije ubukene. Anabundi ni cyamakuru Umuseke cyashizanze inkuru ivuga ko umuyobozi w'akarere ka Gicumbi Nzamonima Emmanuel yasabye abaturage kurushaho kubaka imikoranire hagati yabo n'ubuyobozi, ashimangira ko kuza mu myanya y'imbere bigirwamo n'urundi ruhare rw'abafatanyabikorwa. Ano bagira ati ubushakashatsi bwa 7 ku miyero y'ingo muri rusange rero bwashyizwe hanze n'ikigo cy'igihugu cy'ibarurisha mibare kuri wa gatatu tariki ya 16 Mata bushyira akarere ka Gicumbi mu turere twarwanije ubukene ko gafite 11 n'igice kimwe nyuma ya Nyarugenge, Kicukiro ndetse na Gasabo. Umuyobozi w'akarere ka Gicumbi Nzamonima Emmanuel mu butumwa yageneye abaturage yagize ati tumaze iminsi mu bukangurambaga butandukanye buri gutanga umusaruro mu bipimo byinshi, rero duhagaze neza. Urugero n'ubukangurambaga bwa duhurire mu isibo n'ingoga muturanye ngira nkugire tugeraneyo mu iterambere. Agakomeza agira ati ikindi ni uguhuriza imbaraga ku batishoboye tugamije kubakura mu bukene, ngo hakaba graduation, gira inka, gukoresha neza ibyo tweza. Nzamonima akaba atangaza ko bagiye kurushaho kwegera abaturage ari nako bakemura ibibazo bigaragara. Umuyobozi ukomeye mu karere ngo aravugaho kurya amafaranga ya AS Muhanga. Twageze mu karere ka Muhanga. Ni cyamakuru Umuseke n'ubundi cyanditse ko abakunzi b'ikipe AS Muhanga bari gushyira mu majwi Mugabo Gilbert, umuyobozi wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu karere ka Muhanga, kurya arenga miliyoni 78 z'u Rwanda z'iyi kipe y'akarere. Abavuganye n'ikimakuru Umuseke ngo ariko batashatse ko amazina y'abashyirwa hanze, baba ko izo miliyoni zirenga 78 zabuze mu bihe bitandukanye. Abo bafana b'inkoramutima ba AS Muhanga bagagaragaza ko kwikubitiro hari miliyoni 74 Vice Meya Mugabo atabashe kugaragaza aho zagiye. Bakavuga ko mu bihe bitandukanye hari nandi arenga miliyoni 4 abakunzi b'ikipe bari bohereje kuri mobile money y'uyu muyobozi, ariko nawe bataza aho yagiye. Bagasobanura ko yo yohererezwaga kuri Momo ngo yakoreshwe mu nyungu ze bwite, aho bashinzwe nyine kuyoborana ngo batabizi, abo barashinzwe kuyoborana batazi byari byo. Umwe muri bagira ati rwose ibi tuvuga biri no muri raporo ubuyobozi bufite kuko nta banga ririmo. Bavuga ko aya mafaranga yanyuzwaga kuri Momo ya Mugabo yayabikuzaga ngo ndakayohereza ku mugore utazwi na komite ya AS Muhanga. Hanyuma rero umwe mu bakora muri komite ya AS Muhanga yabwiye ikinyamakuru Umuseke ko mbere y'ubugenzuzi batari bazi ko hari amafaranga y'ikipe yoherezwaga kuri mobile money ya Vice Meya Mugabo. Mugabo rero Gilbert, umuyobozi wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu karere ka Muhanga, we yavuze ko ibimuvugwaho ari ibinyoma. Muri mutumwa yanyujije kuri telefone agira ati mwiriwe neza, ibi bivugwa ntabwo ari byo, murakoze. Perezida w'inama njyanama y'akarere ka Muhanga Nshimiyimana Gilbert ngo yavuze ko inama njyanama yasabye ko hakorwa igenzura ryimbitse ku mafaranga yose akarere kahaye ikipe ndetse n'ayatanzwe n'abafana n'abakunzi bayo. Agira ati dutegereje raporo ko itugeraho kuko gukorwa byo yarakozwe ariko ntabwo turayibona kugeza uyu munsi. Urajya ku cyamakuru Umuseke nicyo cyanditse iyi nkuru. Hanyuma kandi ikinyamakuru Imvaho Nshya tujyaniye Masheke batubwira ko radio yari icometse yaturitse inzu ihiramo ibirimo 84 by'amafaranga y'u Rwanda. Ni inzu ya Kizimana Elias yabanagamo n'umugore we n'abana babiri ngo yahiriyemo ibintu byinshi birimo amafaranga y'u Rwanda 84. Inkongi y'umuriro ikaba yaratewe na radio yari icometse yaturitse igatwika inzu yose. Agana n'ikinyamakuru Imvaho Nshya Kizimana Emmanuel imyaka 44 utuye mu mudugudu wa Gaseke akagari ka Gitwa umurenge wa Gihombo akarere ka Nyamasheke yavuze ko byatewe na radio umuhungu we w'umumotari yari yasize acometse.
agira ati radiyo yaje guturika umuriro uhita ufata icyumba cye n'icya murumuna we w'imyaka 9 nacyo kirafatwa, ibyarimo byose birashya birakongoka. Mu cyumba cy'umusore w'umumotari hari harimo amafaranga 84 mu gikapu yagombaga kwishyura uwaduhaye moto akoresha tugenda twishyura buhoro buhoro. Nyirayo yari ataraza kuyatwara nayo yakongokeyemo. Yavuze icyakora ko nubwo mu rugo nta muntu wari uhari, ariko kuko yari hafi aho ngaho ngo inzu ye ikaba iri hagati mu nzu z'ubucuruzi, abari aho ngo bahise batabarira rimwe barayizimya, ibyari mu cyumba araramo ngo byo abikuramo byose, ndetse n'iz'abaturanyi ntihagira inzu ifatwa. Tukiri kuri iki makuru kandi kiratubwira ko i Musanze ibyasaga miliyoni 4 ngo by'amafaranga y'u Rwanda byahiriye mu macumbi y'abanyeshuri biga kuri Ezir. Abanyeshuri n'abarerera mu ishuri rya Kisilamu rya Ruhengeri, Ecole Islamique de Ruhengeri, ngo bararira mu myotsi nyuma y'uko amacumbi y'abanyeshuri yafatwaga n'inkongi byarimo byose bigatikiriramo. Inkongi y'umuriro yabaye ku itariki ya 14 Mata rero ikaba yarakongoye igice cy'icumbi kiramo abakobwa 36 bifite agaciro ka miliyoni zisaga enye z'amafaranga y'u Rwanda. Bamwe mu babyeyi baharera bakavuga ko batewe impungenge naho bazakura bimwe mu bikoresho by'abana babo byahiriyemo nyine mu gihe n'itangira ry'amashuri ryegereje. Muri iki kigo igice cyafashwe n'inkongi hahiye matera n'amasaso y'ibitanda ndetse n'ibindi bikoresho birimo za mare ndetse n'imyenda n'ibindi. Bwana Gusogonyeza nabwiye ko nza kukubwira ku makuru ajyanye n'inkongi. Areka twerekeze ni Huye nkubwire ko inzu ebyiri z'ubucuruzi zibasiwe n'inkongi. Ziriya za mbere zombi nzisomye ku cyamakuru Imvaho Nshya, ariko inda yikorera ku cyamakuru Kigali Today. Ahitwa mu Cyaramo mu mujyi wa Huye inzu z'ubucuruzi ebyiri zafashwe n'inkongi y'umuriro, ibyari mu byumba byagezwemo n'iyo nkongi birangirika ku buryo urebye ngo nta kintu baramuye. Inzu zahiye ni amagorofa, ariko urebye hahiye igice cyo hasi. Abari bahari inkongi itangira bakavuga ko hari mu masaha 4 z'ijoro kandi ko akizimyamoto ariyo yatabaye, naho ubundi ngo nta gice cy'izo nzu na gito cyari gusigara. Umwe mu bahageze inzu zikiri gushaka aba ari umucuruzi ukorera muri imwe muri izo nyubako, ariko mu gice kitagezweho n'inkongi akagira ati rwose nari mvuye kureba umupira, hari mu masaha 4 bampamagara bambwira ko amaduka twegeranye ari gushya mitanza. Minzema ati polisi yari itaraza na kizimyamoto, aho iziye amazi arashira bajya kuvoma andi. Bagarutse basanga ahari hahiye nyine hahaye n'ahandi. Inkongi iba inkongi hose byakaga cyane binaturika, ntawe ari kubasha kugira icyo arokora. Kubijyanye n'imvano y'iriya nkongi rero ba nyiri iduka yatangiremo bavuga ko ari amashanyarazi. Icyakora umuyobozi wa REG mu karere ka Huye Omar Kambanda avuga ko iyo bize ko amashanyarazi bari gusanga cash power na za fusible byangiritse, nyamara ngo basanze ari bizima. Wajya ku cyamakuru Kigali Today ugasoma ibijyanye n'iyo nkuru. Ni natwe duhina ibijyanye n'ibinyamakuru rero, nizera ko nawe uko amasaha agenda yisukiranye ugenda ufungura ibindi binyamakuru ugenda ureba inkuru ziba zagiye zisohoka. Tumushimire bwije ngo Maxime aba yadufashije cyane kugira ngo 5 kuri 5 amajwi n'amashusho bikugereho, hanyuma Muneza ageze hano gatubwira amakuru aba yateguwe na bagenzi bacu mu ishami ry'amakuru. Nyuma y'ini topic nayo itagucika. FM. Kuri Radio 1.